Reka ngusuhuze kandi go ikaze wahisemo gukurikira C4 TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda aba yagarutsweho cyane mu ntara ya Kentucky n'umujyi wa Louisville by'umwihariko. Ngizi ngingo nkuru turaza kwibandaho muri aya makuru. Impaka no kutumvikana hagati ya guverineri w'intara ya Kentucky Andy Beshear n'urukiko rw'ikirenga rw'intara mu cyo bise separation of powers ku itegeko ryo kwambara agapfukamunwa mu mashuri abanza n'ay'incuke byashize abaturage mu rujijo. Turatanga umurongo ngenderwaho ugaragara ko buri shuri muri Kentucky rishyiraho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa kuri buri wese winjira mu nyubako. Aya namwe mu makuru twabateguriye mu kanya ni mu buryo burambuye. Mu gihe guverineri w'intara ya Kentucky yagiye ashyiraho amategeko abona ko azafasha gusigasira ubuzima bw'abaturage harimo no kwambara agapfukamunwa, aya mategeko abanyamategeko bo mu ishyaka ry'abarepublikani bo babona ko bitari bikwiriye. Bisa naho bitatunguranye aho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa ryari ryashyizweho na guverineri w'intara ya Kentucky muri Kanama tariki ya 10, ryavugaga ko agapfukamunwa kagomba kwambarwa mu mashuri yose yo mu ntara uhereye ku banyeshuri biga mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye kumanura n'ibigo byita ku bana bizwi nka daycare ndetse n'amashuri y'incuke azwi nka kindergarten byibura mu gihe cy'iminsi 30. Kubera iyo mpamvu ejo hashize nagombye gufata icyemezo kingoye, ariko nigishyigikirwa n'urwego rw'uburezi, urwego rw'ubuzima ku bufatanye na CDC ndetse n'inzego z'ubuzima zibanze ku bufatanye n'inzego zigenga z'ubucuruzi. Dusanga kwambara agapfukamunwa mu mashuri ndetse no mu bigo byita ku bana ari ngombwa. Nyuma y'uko guverineri yemeje isubizwaho ry'agapfukamunwa mu mashuri, umunyamategeko muri iyi ntara akaba no mu ishyaka ry'abarepublikani Daniel Cameron bashinje Beshear kwirengagiza amategeko amuha ububasha n'ubumwambura, maze ajyana ikirego mu rukiko rw'ibanze aho byarangiye kinagejejwe no mu rukiko rukuru rw'intara. Inteko rusange yashizeho itegeko rimusaba kubanza bemeranya ku gufata imyanzuro igira ingaruka ku turere. Rero ni inshingano zacu gukurikirana niba guverineri ari kubahiriza amategeko. Gusa ariko mu mpera z'iki cyumweru gishize ububasha bwa guverineri bwo gukomeza gushiraho iri tegeko ryo bwakomwe mu nkokora ubwo yatsindwaga bidasanzwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Kentucky, aho rwemezaga ko amategeko mashya agabanya ububasha bwa guverineri bwo gufata ibyemezo byihutirwa harimo n'icyo kwambara agapfukamunwa mu mashuri abanza bigomba kugabanuka. Mu nama yabaye kuri uyu wa mbere, ibiro bya guverineri byatangaje amagambo akomeye asubiza icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Kentucky ku wa gatandatu ushize, aho urukiko rwategetse urukiko rw'ibanze gusesa icyemezo kibangamira by'agateganyo amategeko ashyigikiwe n'abava mu ishyaka ry'abarepublikani agabaniriza guverineri uva mu bademokrate Andy Beshear ububasha bufata ibyemezo mu bihe bidasanzwe kandi byihutirwa. Nanone ndashaka guhamya ko tuzi ibyabaye mu gihe abanyeshuri batambaraga agapfukamunwa, tutitaye kuwafashe cyangwa se ufata icyemezo. Twaratsinzwe igihe tutasabye buri wese kukambara. Umuyobozi ushinzwe itumanaho mu biro bya guverineri Kristo Sale yavuze ko icyemezo cy'urukiko kizagira ingaruka ku ngamba zose zafashwe zihutirwa kubera icyorezo cya COVID-19, harimo ibikorwa byashowemo amafaranga menshi, intambwe yatewe kugira ngo hongerwe ubushobozi bwo kwivuza, gutanga amafunguro ku bana n'imiryango itandukanye, ingamba zo kurwanya COVID-19 mu bigo nderabuzima by'igihe kirekire, uduhimbaza musyi ku bakozi bari ku murongo wa mbere wo kurwanya COVID-19 ndetse no guhangana n'izamuka ry'ibiciro nk'ingaruka z'icyorezo, hatibagiwe gukumira guverineri kugira indi ntambwe atera yo kurwanya COVID-19.
nubwo aba banyamategeko bo mu ishyaka ry'abarepublikani ariko batemeranya n'ingamba zo gukumira icyorezo, Bwana Andy Beshear yafashe. Uyu muyobozi kuri uyu wa mbere yavuze ko imirenge 119 mu mirenge 120 igize intara ya Kentucky yose iri mu murongo utukura kubera ubwandu bukomeje gutumbagira, maze asaba abayobozi b'inzego zibanze gushiraho no gushishikariza abantu ibi bikurikira: gushishikariza abatarikingiza kwikingiza, kwambara agapfukamunwa mu nyubako za leta zose, kwambara agapfukamunwa mu nzu rusange zihurirwamo na benshi, kwambara agapfukamunwa ku bantu bateraniye hamwe hanze y'amazu, guhana intera byibuze metero 2, gukoresha imyanya yo hanze y'amazu, kwirinda ibikundi by'abantu no gusubika ibirori byibuze bihuza abantu benshi, gukorana n'abafatanyabikorwa mu gushyiraho ingamba zikomeye z'itumanaho zigamijwe kurwanya COVID-19. Kugeza ubu intara ya Kentucky, imibare dukesha urwego rw'ubuzima igaragaza ko hamaze gutangwa doze z'inkingo za COVID-19 zingana na miliyoni 4.64, miliyoni 2.13 bamaze zihwanye na 47.8% z'abaturage niba bamaze gufata doze ebyiri, ari byo byemezwa ko umuntu akingiwe virusi ya COVID-19. Tubibutse ko amabwiriza yihutirwa yemejwe n'ishami ry'uburezi rya Kentucky ashimangira ko kwambara agapfukamunwa bikomeza gukurikizwa mu mashuri ya leta, kimwe n'akanama gashinzwe ubuzima ndetse no kwita ku bana kanzuye ko amabwiriza yose yihutirwa ajyanye na COVID-19 agomba gukurikizwa. Aha niho dusoreje amakuru y'uyu munsi. Reka ngushimire kandi nkwifurize ibihe byiza wowe twabanye kuri C4 TV. Reka ngusabe gukora subscribe, share, comment, maze ujye ubona amakuru ku buryo bukoroheye, ariko nanone wibuke kwikingiza COVID-19. Ngewe yakugezagaho nitwa Fati James. Ibihe byiza.